Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang baraya. Kita review baraya tah. Dia atau semester sebelah tulang arah ragung tah. Kita review, kita cobain rasanya gimana. Kayaknya ini enak banget nih. Super pedas, super merah. Kita review. Kental pisan. Oh, iya naon aja. Kita cobain sopan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Gurih, mantap. Ujang tuang, hedana ujang tuang.